आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी पहिल्या सोल लिडरशिप संमेलनाचे जाले उक्तावण। खरो फुडारी हो उपक्रमी आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचो आसता, प्रधानमंत्र्यांनी केले मार्गदर्शन। नवी दिल्लीत आयोजित 98व्या मराठी साहित्य संमेलनाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाली सुरवात। हे संमेलन एक भास वा राज्यामेरेन मर्यादित ना, प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप। गोय राज्य म्हायती आयोगान पुनर्बांधणी केल्ल्या वेबसायटीचे केले अनावरण। आयोग आणि लोकां भितर पारदर्शकताय हाडपाचो आसा यत्न, राज्य म्हायती आयुक्तान दिली म्हायती। 70% आरटीआय याचिका प्रामाणिक असतात, फक्त 30% याचिका आपलो स्वार्थ साधपा हेतान लोक सादर करतात, केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी दिली म्हायती। पशुपालन मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी कोलवाळे हांगा आयोजित कार्यावळीत रस्त्यात सुण्यांक खातीर फुकट रेबीज लसीकरण आनी नसबंदी मोहीम लायली चालीक। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमात आयोजित पहिल्या सोल लिडरशिप संमेलनाचे उक्तावण केले। या उक्तावण सुवाळ्याक भूतानचे प्रधानमंत्री दाशोत त्शेरिंग तोब्गे मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले। 2 दीस चलपी या संमेलनात फुडारी एकठांय येवन राजकारण, खेळ, कला आणि संस्कृती, अध्यात्म, सामाजिक धोरणां, व्यवसाय आणि हेर महत्वाच्या संवसारीक मुद्द्यांचेर विचारांचे देवाणघेवाण करतले। हे वेळार उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे संमेलन भारताच्या आत्म्याची जाणीव करून दिवपी आसा अशा उतरांनी आयोजकांची तोखणाय केली। द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। फुडारपणाविशीं मार्गदर्शन करतना फुडारपण म्हळ्यार फक्त शक्ती प्रदर्शन न्हय, आयच्या ह्या काळात बरो फुडारी हो उपक्रमी वृत्तीचो आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचो आसप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सोल इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। कार्यावळीत उलोवप करतना भूतानचे प्रधानमंत्री दाशोत त्शेरिंग तोब्गे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाचेर विश्वास उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे निश्चितूच भारत देशाक विकसित करतले अशें सांगले। वह इसलिए कि विश्व की महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवन हांगा आयोजित 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण केले। हे संमेलन आयच्यान 23 फेब्रुवारी मेरेन चलतले आणि तातूंत पुस्तकांचे प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यावळी, चर्चासत्र आणि हेर साहित्यिक कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान भारताच्या गिरेस्त संस्कृताय आणि दायजाचो उत्सव मनयतले। मजगती आयज सुवाळ्याची सुरवात करताना नवी दिल्ली हांगा ग्रंथ दिंडी काढली। हे संमेलन एक भास वा राज्या मेरेन मर्यादित ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वेळार उलयले। देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या राज्यातून देशाच्या राजधानीत आलेल्या सर्व मराठी सारस्वतांना माझा नमस्कार। मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य के इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। ज्ञानोबा तुकारामांच्या मराठीला आज राजधानी दिल्ली अतिशय मनापासून अभिवादन करते। मराठी भाषेक अभिजात दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत पहिले संमेलन दिल्लीत जाता ही खोशयेची गजाल आसा। मराठी भाषेक अभिजात दर्जो दिवपाचे सपन पुराय केल्ले खातीर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले। मिळाल्यानंतर पहिलं संमेलन हे दिल्लीमध्ये होत आहे। मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनापासून त्यांचे आभार मानतो की जगभरातील मराठी माणसाच्या मनामध्ये जे होतं की आमच्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला पाहिजे, ते स्वप्न आपण पूर्ण केलं। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच हे संमेलन या ठिकाणी याकरता होत आहे की सरस्वतीचे सर्व पुत्र वाट पाहत होते की कधी आमच्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळतो, तेव्हाच आम्ही दिल्लीमध्ये संमेलन घेऊ। आणि म्हणून हे संमेलन आज दिल्लीमध्ये होत आहे। अमेरिकेच्या संघटनेकडल्यान भारताच्या लोकसभा वेंचणुकेत प्रभाव करपा हेतान काँग्रेसीन पयशे घेतिल्ले असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया आणि दिल्ली मुख्यालयात आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत केलो। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हे विशीं केल्ल्या उलगड्या उपरांत भाजपान काँग्रेस पक्षाक धारेर धरला। पत्रकार परिशदेत उलयतना काँग्रेस पक्ष आपूण जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रभावा आड झुजपाक शकना, म्हणूनच तांकां विदेशी लोकांच्या हस्तक्षेपाची गरज पडटा अशी टिका भाटिया हांणी केली। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। ये नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा म्हळ्यारूच 24 फेब्रुवारीक बगलपूर बिहारच्यान प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 16वा हप्तो जारी करतले। ह्या येवजणे अंतर्गत शेतकारांक 3 समान हप्त्यांनी वर्साक 6,000 रुपया सरकार दिता। कार्यावळी विशीं पत्रकार परिशदेत उलयतना केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान
आणि या कार्यावळीत सुमार 2 कोटी शेतकार प्रत्यक्ष आणि आभासी प्रणाली वरवीं वांटेकार जातले अशें सांगले। मित्रों, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। 2019 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। यूपीए ने, कांग्रेस ने कई वर्षों तक सरकारें चलाई, लेकिन किसान के खाते में सीधे सहायता देने का काम बात तो करते रहे, कभी उनकी सरकारों ने नहीं किया। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3,46,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर सध्या G20 विदेश व्यवहार मंत्र्यांच्या बसके खातीर साऊथ आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग हांगा पावल्यात। मजगतीत आनी हे बसके निमतान चीनाचे विदेश व्यवहार मंत्री वेंग यी बरोबर द्विपक्षीय बसका केली। हे बसकेविशीं विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेत सविस्तर माहिती दिताना दोनूय फुडाऱ्यांमदीं चीन आनी भारत संबंधी साबार महत्वाच्या विशयांचेर भासाभास जाली अशें सांगलें। हातूंत कैलाश मानसरोवर यात्रा परत सुरू करप, दोनूय देशांमदली विमान सेवा तशेंच न्हंयो त्या भायर मुखेलपणान शिमेचेर शांतताय राखचे खातीर यत्न करपा विशीं उलोवप जालें अशी माहिती जयस्वाल हांणी दिली। External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship since their last meeting in November, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज पाटो पणजे हांगा केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या पुनर्बांधणी केल्ल्या वेबसायटीचें अनावरण केलें। हे वेळार गोंयचे मुखेल म्हायती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर
हांचे सयत राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे तशेंच म्हायती आनी प्रसिद्धीचे आयुक्त आनी सचिव रमेश वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे वेळार कार्यावळीत समेस्तांक येवकार दितना खूब तेंप सावन बंद आशिल्ली आयोगाची वेबसायट परत एकदा लोकांच्या वापरा खातीर सुरू करून सामान्य नागरीक आनी आयोगा भितर पारदर्शकताय हाडपाचो हेत आसा अशें राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी म्हळें। Although Goa is a very small state, but as always Goa contributes a lot in terms of valid points of law, but may it be in constitutional law or may it be in terms of interpreting various provisions of the RTI Act. RTI Act, as we all know, is turning 20. It has covered a journey of 2 decades and a lot of new thoughts, a lot of new interpretations, new way of looking at things, and ensuring transparency and accountability into the administration has been instilled by way of implementation of the RTI Act. And as you all know, Samaria sir is a very senior officer, a senior adjudicator, and we would like to learn a lot of things from him so that we can improve our functioning of the Goa State Information Commission. राज्य म्हायती आयोगान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतना केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी आरटीआय विशीं म्हायती दितना सुमार 70% आरटीआय याचिका बऱ्या हेतान सादर जातात, पूण सुमार 30% लोक विकृत प्रवृत्तीन आरटीआयच्यो याचिका दाखल करतात अशें तांणी सांगलें। कांय लोक परत परत एका विशयाच्या संदर्भात आरटीआय याचिका दाखल करून आपलो स्वार्थ सादोवपाक पळयतात अशें लेगीत तांणी हे वेळार म्हळें। RTI is a very important act, I can say. It is a, we generally say it is a very pious act. So it is a very pious act. It was enacted in 2005 and subsequently the rules were framed. A common citizen who wants to know what is happening, because we are in a democratic country. Democratic country, naturally a voter, when he is voting, he should know what the government is doing. So for knowing that thing, it is this act becomes a important tool. All over the country we get almost 50 lakh RTIs actually. We feel that there are many RTI activists are there are many other fellows who are just putting the applications, and there are many fellows who put even 1000 applications. 20 to 30% are there who are misusing this act, or who are finding a job out of it, or they may be exploiting the officers or the system. But I can say 70 to 75% there are genuine applicants are there. पर्वरी पोलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेबाजी विरोधात महत्वाची कारवाई करताना धाड घालून आयज 3 जाणांक अटक केले। पर्वरीचे पोलीस निरीक्षक राहुल परब हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण काल रातचे उसरा मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल जाल्ल्या भारत आड बांगलादेश खेळा खातीर पिळेंच्या एका भाड्याच्या बंगल्यात सुट्टो लायताले अशें सांगले। पोलिसांनी घाल्ल्या धाडीत मकसूद मोहदन, आसिफ भाई जिवाउद्दीन भाई आणि रिजवान भाष्य हांकां अटक करताना पोलिसांनी 1,10,000 रुपया सयत हेर सामग्री ताब्यात घेतल्या। गोय पुलीस आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेन एकठांय येवन बनावट नोटी सोदपाची मोहीम सुरू करपाची येवजिला। गोय पुलिसाच्या आर्थीक गुन्ह्या फाट्यान गुन्ह्या फाटो आणि जिल्लो पुलिसांच्या अधिकाऱ्या सयत बनावट भारतीय नोटी सोदपा खातीर आयोजित केल्ल्या खासा प्रशिक्षण सत्रात वांटो घेतलो। हे सत्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयोजित केल्ले आणि हातूंत SBI, बँक ऑफ बडोदा तशेंच हेर बँक प्रतिनिधी सयत पुलीस कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत गोय पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, गोय पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोय तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आयज पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी पशुपालन आणि पशुवैजकी सेवा संचालनालया वतीन रस्त्यात सुण्यांच्या फुकट रेबीज लसीकरण मोहीम तशेंच जागृताय मोहीम चालीक लायली। हे वेळार मंत्र्यांनी कोलवाळेच्या श्री राम विद्या मंदिर शाळेच्यान डिजिटल जागृता वाहन, डॉगी फ्लोट परेड तशेंच विद्यार्थ्यांच्या रॅलीक 5वो बावटो दाखयलो। तशेंच मंत्र्यांनी ह्या वेळार रस्त्यात सुण्यांचे नसबंदीची मोहीम लेगीत बार्देश तालुक्या खातीर सुरू केली। ही मोहीम 24 फेब्रुवारी सावन 28 फेब्रुवारी मेरेन निशुल्क राबयतले।
आयज बार्देसच्या पिळण वाठारात श्री महारुद्र ओंकारेशनाथ देवस्थानाचो 14वो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या निमतान सकाळ सावन वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी देवस्थान समितीन आयोजीत केल्ल्यो। आयच्या साबार कार्यावळींची म्हायती मंडळाचे अध्यक्ष अनिल सावळेकार हांणी पत्रकारांक दिली। हे आजचो कार्यक्रम वर्सान वर्स आता 14 वर्सां जाली वर्धापन दिन 14वा वर्सा एकदम पूर्ण जाले आणि ह्या वर्धापन दिनाक प्रत्येक म्हणजे वर्धापन दिन जे महाशिवरात्री पर्यंत हे कार्यक्रम असतात आणि कार्यक्रम कसले सांस्कृतिक असतात। आम्ही केन्ना ऑर्केस्ट्रा आणि तसले काय ना म्हणजे देवाच्या जाग्याचेर देवाचो उदोवतो कसो जातलो असे कार्यक्रम आम्ही हाडटात आणि हे सगळे कार्यक्रम देवानंद अर्जुन नायक हे पुरस्कृत करतात। महादेवाक सगळे गोंयभर आनी जगभर लोक मानतात, तेका लागून लोक हांगा आवर्जून येतात आणि ह्या देवाक आमी उलोव मारतात। सोमारच्या सोमाराक अभिषेक जाता, तशेंच आतां हो 26 तारीख जेन्ना शिवरात्री आसतली तोपर्यंत हो कार्यक्रम चलता, भरपूर लोक येतात। म्हाका शिवरात्रीक खूब गर्दी जाता, पेट्रोला भायर वयता लोकांचे तशें भावीक येता पळय ते देवाची श्रद्धा म्हणून येता। अशेंच देवाचो उदो जावचो आनी सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य देवान दिवचें इतकेंच मागता। मजगती आल्तींच्या श्री वाठारेश्वर देवळात लेगीत मूर्ती प्रतिष्ठापनाच्या वर्सुकी दिसा निमतान सत्यनारायणाच्या पूजेचे आयोजन केले। या वेळार पणजेच्या तशेंच हेर भावार्थ्यांनी या कार्यावळीत वांटो घेतलो। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। भारताच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळान आयज सौदी अरेबियाक वचून मिडिया भागीदारी आनी मनरिजवणाच्या वाठारात दोनूय देशांक एकठांय हाडपा विशीं खासा बसका केली। ते भायर हे बसकेत भारतात जावपी वेव्ज म्हळ्यार वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल्स अँड एंटरटेनमेंट सर्व्हिस 2025 हे विशीं विचार मंथन जालें। हे बसकेत माहिती आनी वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांचे सयत प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी वांटेकार जावन सौदी अरेबियाच्या मुखेल फुडाऱ्या सयत फ्युचर ऑफ मिडिया ह्या प्रदर्शना मजगती ही बसका केली। बसके विशीं माहिती दितना माहिती आनी वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दोनूय देशाच्या प्रतिनिधींनी सामान्य हिताच्या विशयाचेर भासाभास केली अशें सांगलें। Issues of common interest, because the media and the entertainment segment across the world has huge opportunities for countries, has also got its own challenges. So I think it has provided us the opportunity to discuss all these issues of common interest, and we are very happy to be here and been able to share our thoughts with all the leaders, both from the industry as well as from the government. काल जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत दिल्लीच्यो नव्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण तांचे सरकार रोखडेच दिल्लीत बदल हाडपाच्या दिकेन कामाक लागल्यात। काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिल्ली सरकारान आयज आदल्या सरकारान सचिवालयान केल्ल्यो तात्पुरत्यो नेमणुको रद्द केल्यो। ते उपरांत आयज दिल्लीच्या सामाजीक बांदकाम खात्याच्या आनी जलबोर्ड वांगड्या सयत त्यो खासा नियाळ बसका करतल्यो। पत्रकारांकडेन उलयतना केंद्र सरकारान राबयिल्ली आयुष्मान भारत येवजण बेगोबेग दिल्लीत लेगीत चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी स्पश्ट केलें। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत
वो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने PWD के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी, पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। चॅम्पियन ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आड दक्षिण आफ्रिके मजगती कराची हांगा खेळ जाता। बी ग्रुपांतलो हो पयलो सामनो आसा। दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। साउथ आफ्रिकेन 316 धांवड्यांची मोख अफगाणिस्ताना मुखार दवरल्या। मजगती काल जाल्ल्या खेळात भारतान बांगलादेशाक 6 विकेटींनी हारयले। दुबय इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमात जाल्ल्या ह्या खेळात भारतान 229 धांवड्यांची मोख पुराय करत शुभमन गिल हांणी शतक हुपले। भारताच्या मोहम्मद शमीन 5, हर्षित राणान 3 जाल्यार अक्षर पटेलान 2 विकेटी घेतल्यो। आणि आता नदर मारिया आयच्या तापमानाचेर। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी पयल्या सोल लिडरशीप संमेलनाचे जाले उक्तावण। खरो फुडारी हो उपक्रमी आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचो आसता, प्रधानमंत्र्यांनी केले मार्गदर्शन। नवी दिल्लीत आयोजित 98व्या मराठी साहित्य संमेलनाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जाली सुरवात। हे संमेलन एक भास वा राज्यामेरेन मर्यादित ना, प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप। गोंय राज्य म्हायती आयोगान पुनर्बांधणी केल्ल्या वेबसायटीचे केले अनावरण। आयोग आणि लोकां भितर पारदर्शकताय हाडपाचो आसा यत्न, राज्य म्हायती आयुक्तान दिली म्हायती। 70% RTI याचिका प्रामाणिक असतात, फक्त 30% याचिका आपलो स्वार्थ साधपा हेतान लोक सादर करतात। केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी दिली म्हायती। आणि पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार आणि कोलवाळे हांगा आयोजित कार्यावळीत रस्तात सुण्यांक खातीर फुकट रेबीज लसीकरण आणि नसबंदी मोहीम लायली जाली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।